Ko tūranga nui a Kiwa te kāinga hou o tētahi kaipuke taua moana. Nō te rangi tonu nei tatu atu ai te HMNZS Manawanui ki Uta, nō muri mai ka whakataungia e ngā mana o te taonera. I runga a Irena Smith i te kaipuke rā e kōrero ana ki ngā kaimahi. He kaipuke kai tā a Manawanui e here nei te ope taua moana ki tōna rohe kāinga hou o te tai rāwhiti. This visit has been a long time coming. Since the ship commissioned in June of last year, we've been looking forward to reaffirming our links. Nō te ata ka u mai te kaipuke ki tōna kāinga rua. He rā tino hirahira kia mātou te ngauri o tēnei waka me te taua moana hoki. Nā te mea, ko tēnei te tainga mai tuatahi o tēnei waka hau ki te whenua o te tai rāwhiti. He hoki ngā mai ki te kāinga mō Nathan Atkinson. Our role in the Navy is to sustain the fight, as if what you say. So we ensure that we pay our people, we feed our people, and we have the stores to keep the ship going. Pōpō hei te kaukaraka ka tīmata te kaupapa o kawa ko te tuku i ngā ki o kaipuke Manawanui ki tōna kāinga rua nei o Tūranganui a Kiwa. Te kaupapa o te Charter Parade, anei te kaupapa i roto e te taua mona o Aotearoa. Tērā te tikanga o te taua mona o Aotearoa. Ka hoatu te ki te waka hau. He rā tēnei, hei whakātu hoki tō rātou aro ki ngā ahurea Māori. Hei whakātu atu ki te tangata whenua. And really looking forward to reaffirming the links with the tangata whenua from the region. That started last year with our commissioning events where we were gifted some very precious taonga that was crafted by Sir Derek Lardelli, and it's great that we can bring that home today during this port visit. Kua wātea te taha tikanga kia tangata whenua ai a Manawanui ki Tūranganui. Irena Smith, Te Karere.